kadai kadur jong kejing shitam bat ngi pendan buram yau nu blay jong kejing shitam hagijing shitam jong u henrei hagijing it ke jong u berapan poi u shadu put hadu kejing shitam bagijing yap ula syam jenjar bansa shitam hakper get semani uloong ula iksad bagani kejing sisa bau hablet kejing sya shitam ongko pala da kalong bala tu weng no agani ka khuri nanga rei bakhado uloong kum kamon jonga kum kamon jong me ngiburam bat ngimane ya kane kejing shitam ke jong kris berapan pau ke dor khmat jong u namal kejing it selendat ke bakloi ban phai lade hadu pot jong kejing shitam ba kejing yap ukris Pakistan kane kejuk jengi menta udang pen pau ya ke dor haki veil ki rumal baper ningkong ngi kendo ik rumal jong ke balang agaba aman ke klip mat jong ke ukris bakhuid kadur jong ke jing sya shitam jong ukris rang yai pen pau lade une ukris ba it ba kloi ban phai lade ba kloi ban let chado pot jong ke jing shitam ba ke jing yap na ka banta jongi ya kendo ik rumal jong agaba ka dur jong ukris la shon shap ha ke jing ele ke jongi persai ke pop hagi tu kejing eksat jengi banum ailat ya ke pop bahkan te kan khom yangi bahkan perlong merau yangi katu kejing eksat jengi hakatu kedur jong kejing sya shitam ke jong kris ke pau hagi jing kit jongi hagi jing le shitam ke jongi ban bat ya la ke kular ya ki commitment ya kejing IT jongi syaki a ki bangila kular syau blay syaladi baca lagi hemban ki para hagi jing shitam ki jongi hakamet bat ko mi kristan ngem ju sngo pher bagin shitam hakamet namar ngi penyas no lang bakatu ke jing shitam ke jong kris na benta jongi kene kedur khmat jong trai jisu ka pauru hagi hemban ki para jongi ki basha shitam kiba ha kitma baper ha kijing jular baper ha kijing baper jong kijing em kadur khmat basha shitam jong kris kapau kadur khmat basha shitam jong trai jisu kris kapau ha kikun hon kristan keleng satlak perthai kibe kendu kijing shitam nakadaw bakinget hau kris kisha ban ben kisha pet siliang khmat kisha pen shitam bon pren jong ki habdo la ka jong kejing em hang ni ngiyo i bagadur khmat jong jing sya shitam trai jus kris kapau kadur khmat jong trai jus kris kapau ru ha kijing eksat jong keperthai kebadang ut dang nam ban yo purai ke ya kata kejing sya tingkhun hau blay hagini gerukam baper utrai jus kris uyai shon shap ya kedur jong kejing sya shitam ke jong u ngin piam ya kene kejing sya shitam ngim ting ya kejing sya shitam bat ngipet kumbapet ukris ya kejing yap da khmat jong kejing shlur kumbapet ukris ya kejing shitam baper kejing baper bau not ban pet da khmat jong kejing it ke bawan nok pa mangiru ngipet sigini gidur khmat jong kejing sya shitam ukris wan pau hagiru kam baper ngipene pen klan lede Pakistan da kejing sya shitam kejing yap kejing mipat utrai jisu enyero Jesus Christ Hakmi ka Veronica Gabriel ka Bakhuid habakayu i bau jisu la shitam san hadu katta baka khmat jong u katoi dakas ap bat kasnam kal ai rumal hau jisu la nyat ila ka khmat bat kadur jong u kala pen pau ha kata ka jan ko jisu ba i men shuwa ka khmat jong me ka bhagreu lem phun
Henry Hakane Kalinti Kalaja Ijing Fabreu Baro Kijing Mong Bakasnan Kila Pensne Udoriaka Shisha Ken Kamin Siem Jongaru Kabaitanat Minbang Layo Ikajing E Jongme Hakabab Jasma Bakhuid Henry Kila Pensne Udoriaka Da Kipop Jonga Ko Nong Suspa Jonga Tang Mami Ken Ubala Manpinitanat Biang Yaka Tule yakani daga jingsa sitom jongmi Kublai Kumaria badab na jingai e trai dom batpa lakar ku ya pa na prengi kintai balakar ku so ho jongpa jisu Kumaria Bakhuid mi jong blai wai nam ta jingi kinong pom menta braga por ka jingap jingi amen ku trai tu isne yangi Kajaka kabahnyo ujisu kelon hakaba arsian Hakmi ujisu kelon biang hapo kading phna hakaba arsian namar kata kajing sitom na kijing mong jongkakli bat ki dekhot mat baro kanang jur ko jisu kenrat Panapat hadu kanusin persusi biang ini nak jidoa jongka kajikelon kabahi tira kena pamane kajing hadu kajingnya tu ai bona pamai ti lagi Ramadan kanu jing penshoy ngan ye jami ko jisu jing ye jangan ngan kham ye jami bania ki baro kaburom barau kupa barau khun barau mensiam bakhuid kumbak lalong pameningkong jo menta barabor junom la junom amen ko try to is naying to is naying To shim ke number San Pulai ke dekot ke Beningkong. Kutrai Jisu genra jongi adukanu mishashito adubanya bijaburo but goodness Kajaka kabapra, ujisu ukran hakikantai Jerusalem. Hakmi kita kikantai kebut yayam, namarba ki isun e ujisu bola shitam than. Barumi snambar ro shilantar kalanti. Ujisu padu ong hakim. Kukun Jerusalem, wat yam nakabanta junga, henre tu yam nakabanta yaladehi, bana kabanta laki kun. Ku jisu ngaking haladay banyam. Namar ngadai hok banyo shitom nakabanta jongki.
Henry ngan yam kam tam na marba ngala pensiang si yeme. Ubabha bat ba ik bangay yam na kabanta lagi pom. Kakam day na kabanta kajing ik yeme. Bani kabang shifting ikadujong. Ngakuslay nido kamansim bangala pensiang si yeme. Kublay kumaria kabadab na kajingay try don bakha lakar kuy pan apeng kanitay. Balakar kuy sok po jong pao Jisu. Kumaria kuy kubi jong blay tutuay na kabanta jungi ginopok. Minta brapor kajingay jungi. Amen. Ko try to isnayingi. To shim ke number R spa and Riu Po ke dekat peningkong. R and Riu non. Kajaka kabakhandai, ujisu kelon hakabalai sien. Nginya syong dan kejingkeran di Brother Thomas ke ketinggaru. Kasara Bishop, Father Rang, Sister Rang, Aruyana tumbag pa plak ang i-Christian repeng sekarang. Plak nan Jisunar song. Isaiah kacin kepa Jisu Kristo duk cakna nanggen ini mga bersirang nas kang angan suaha. Isaiah ni odai gemekon Jisu ni duk cakani gemen talatani ko neknagta mana. Wa pap gri kepa matnanga gri kepa isol ni mes bisa salgio ni mandepele anceng ni paprang na. Paprang kurang nagta hongon baha. Anceng paprang ungaha. Papirang ungaha. Isol ni dakcaka gri, antang agri, anceng antang-tang ko jokat nagta manjawacem. Unigaman isol antang ni saksa kam-kam depante ko Jisu Kristo ko agasak ni mandirang na. Uni janggi ko uncak nagta wadataha. Kristo antang ni siyachi anceng ni paprang na daalo kenalo aramukang chi si chakenga. Uko chi solo si china rayo naha. Uwa mamang dos dungja gencem ongoba. Dos dakaba kogeta chi solo datkapaha. Jedakode anceng sakanti salgini song nokona suknagta mangencem. Wa doka ko studapa ko aro kalstapa ko manaha. Maini gaman anceng ni paprang na wa andake daka ko ba manaha. Wa anceng ko jokat na ribaha.
Anjing woni chile donggen cemongoba. Anjing branggapa mesrangta ungacem. Endiba wa anjing ngona rebaha. Anjing uni bobel ungacem. Endiba anjing na wa sicakaha. Anjing geteli solna krag ijaga perang. Unggen cemoba wa anjing ko krag perang ungataha. Wa be ini kita haru gisik ni kita. Anjing ni paprang na kalam cakaha aro senti cakaha. Uni anjing na kasani ditan dala wa anjing ni paprang ko rangaha aro anjing ni katung ranguna rebaha. Yasku gapa nuksao jisu drembe gapa jisol ko repena drata ko manaha. Aro kuriniani Simon ko ukor pena dakcakataha. Endiba Jisu anjing ko watkal jaha wa duk saknani rang unggen cumuba. Gakau ni cakatai tai antangni dakna nanggini kamrang ko dakaha. Endake wa saknani rang ho cusuk kepa ngaha. Wa anjing ko bebe kepa nagtas kiaha. Aro je niknekani rang donggen cemoba wa pangcake nami janggi tang Cina anjing ko didiaha. Anjing ni janggi tanganio mamengba uwi gijani dongja wa anjing ni plak duk suk aro niknekani rang ko uwi gepa masih gepa unga. Wa anjing ni plak cusuk gijani salrangoba anjing na kadungatani ko una. Aro anjing banga changon papo gak tai-taya. Endiba isol anjing ko watkalja. Maina wa anjing na kasaa. Uni gemen gisik pelcinan. Geta anjing na chol ko una jekai pap ko racakani. Arung tal geba Eucharistia ko racakani. Yan anjing ni getelona antlani na ukamani unga. Ukasabi gaba Jisu na acing na mayroong play kasaha. Unigaman na acing ni asel duk saknana nangaha. Aro chisolo tatkapa ko matne sinagta nangaha. Kasara repingrang da alowa ancing na isol ni ari grigapa kasani ko aro pangnaba moncanggi jagapa dringdrot ni janggi ko ancing sakantina para piaha. Hai anjing sakantian gisikona getelona anple unika sanio rirana aro anjing na patiani rangna metel drunggeparang ungbana. Hakmi Jisu laklon biang hakabalai sien. Kajing telot jong u kalajur tan. Kita kisipai baklem isnei kelanang syo iya hado bo ila jam syo. Jisu jonga hado kano mesyale ben. Na kijing dawa jong kata kijing telot bat kijing luat kamen kabamiyat sekal beri. Dusan bor yang bangan om telot na kijing leran beriu. Bat bangan berat no kijing berai thala baro. Kabaju alam yang ban ibennya kejing jong mi. O Jisu kejing jong na yami da kadonut jong baro. Ngakuslay bangalapin susi yami. Kaburom hau pa hau kun hau sim bakun. Balalong paningkong kumjum menta bat barabot junom la junom amen. Ko try to isnei yangi. To isnei yangi. Shim ke number san puar ke dekat ke baar. Come
Kajaka kabashpo. La lot jubor yagijanyu jisu. Hakmi, kajingle ajubor jong kita kishipai, habaki lot yagijanyu jisu. Ya kasopti jong u, kabala dambet hagado bala penmong. Ki pajut kensan, komta kwa snap bat kado. Ko jisu waloi nang jing dawa jong kita kajing sha shitam. Tuerap yanga bangan bread lo iki jong gani pertai. Bangan i sutam yame i. Bang adai ban e ko jisu nge e na do do no janga baro ngaku slai bang la pen so si yami ka buram hauk pa barau khon barau mun se ma khoj ba klalong ka ba meningkong jo menta bat barabor junom la junom amen ko try to is nayingi to is laying Kajaka kabakhatwe, lasa narpna ya ujisu. Hakmi ujisu andala lempat ya halor ka Diengphna. Ula piar ya lagi keti bat ula IT halau kupa bam jukut ya ka jingknya jong ka jing im na jong. Bandup pen im yangi. Kita ki beriu bam manpat kisa nar ya khak ha ka Diengphna bat anda kila pen yang kila I no ya banyap that rong ha ka jing kordit. Ko jisu kenrat balaban da ka jing syak da ben. Tu sa nar khak ya kada nu jonga haki kejat jong mi bahkan sa hangta barabor ban it bat ban am klet shu ya mi wat sha bangan klat na mi lanuru ko khpa jongi bah beneng kan long ka bakhuid ka kerteng jong mi kan wan ka hima jong mi kan long ka mon jong mi haka khendo kum bah beneng to ai hangi mentai ka jingbam jongi ka bahla kasni batuma bengi kiring kam jongi kumbang irungi ma beki balik sendiri, badwat ya lamingi syaraja penshoy, Henry tu pelat yangi nakabas niu, amen. Kutrai tu isen yangi, to isen yangi. Only cry.
kajaka kabakat ar. Ujisu uyap halor Diengphna. Ini song, indon kejingkeran kaktin English. Ni Father Stanley Cope, belong by Rector Jongka Orange Theological College. My dear brothers and sisters in Christ, we are in the 12th station of the cross. The impossible has happened because Jesus, our beloved Master, has died. Well, from the first station to the 12th station, we have come a very, very long way. In a way, 12th station is the climax, because with death, Jesus attained the fullness of life. It is also anti-climax, because Jesus, our hero, is dead. It's the end of everything. The only thing we can do is to take him down from the cross and bury him in the tomb. If it is a drama, a novel, or a film, it is a tragic end. And the gloom of that tragic end is expressed by Matthew in Matthew chapter 27, when the Lord was crucified. From noon to 3 o'clock, there was darkness all over the world because the light is killed. We have nothing to say. That's why Isaiah 52, as we heard in today's reading, even the princes and the kings will remain silent before him, because we have killed the Lord of life. However, Jesus is not merely a man. He is God. He is the Word of God, the wisdom of the Father. He was with God the Father from all eternity. He cannot die, because all life and existence is from him. This is expressed by Matthew in 27:51 onwards. When Jesus died, he gave new life. What is new life? The curtain in Jerusalem temple was torn apart from top to bottom. If it is from bottom to top, we can say some human beings have done it, but no one climbed. It is Jesus by his death. He tore the curtain so that we may have access into heaven, into divine life. This is further explained when it said there was earthquakes everywhere, and the tombs of the people who were buried were broken, and they came back to life. And after the resurrection, what happened? All went to the holy city and appeared to people. So the death of Jesus is not a sadness for us. It opens
heaven, and we have the hope of eternal life. This is further explained today in the Passion narrative by John in John chapter 19, where it said, the people didn't want to keep the dead body, so they told Herod that they want to bury. So they went to kill them, and they killed by breaking the leg. When they came to Jesus, he was already dead. So one of the soldiers gave him the 5th wound, poking his heart, his rib, his side. And we all know what happened. Drops of water and blood flowed. Blood signifying the blood of redemption. Water signifying the water of the Holy Spirit. Those droplets of water were the last thing which Jesus said, but those last things were endless. It will keep on flowing and flowing till the end of the world to wash us clean. And of course, to give us the Holy Spirit so that we may live a life worthy of our Lord Jesus Christ. The life that Jesus gave is clearer when we understand him as the Lamb of God who is sacrificed. He is compared by John with the Lamb of God. If we read verse 36, we will hear, no bone of his bones were broken. No bones of his were broken. In the Passover of the Old Testament, the Passover lamb has to be blemished, unblemished. And none of the bones was to be broken. This Passover lamb is important because it saved the people of Israel. It saved them from death, the death of their firstborns. It saved them from slavery. The next day they got freedom. So Jesus is the Passover lamb who is saving us from death and giving us eternal life. Therefore, his death is not a shame. His death is not a vain. His death is life-giving. Only we have to respond. Before he died, Jesus said, I thirst. He is thirsting, not just for water, but for you and me, so that we can drink from his side and have eternal life. Therefore, my dear brothers and sisters in Christ, let us not make the death of Jesus in vain. Let us respond by leading a life worthy of his call. St. Paul clearly tells in Romans 6 that his death is a death so that we may die with him and gain life with him. To make it clearer, St. Paul in Colossians chapter 2 will tell us that by baptism, we already die with Christ. Therefore, we must live a life worthy of our Christian calling. This is the invitation of our Lord on the cross. Let us respond to him each day of our life so that we may have life to the full. Hakmi inda ujisu lapisa snow sherkei hado lai kenta halor kadingphna uno tinge kakle bat udukut mensem ko jisu kendrat ngado ya kata kadingphna akaba melayap namar ba miit yanga ngakeng ngeladei banyap ya kabastom na kabenta laki pop henrei kejinyap jome kalong kejingkermen jonga na kejing dawa jong kali kejing yap jong me
tua yang na kejingai bangan yap hakaba piam ya kikijat jong me bad hakaba e jame ngai ti me kabram hau pa rau khon ram sem khoi bag la long pa mamning kong ju menta parapor junom la junom amen kotra tu is e yangi
Kejaka kebakat lai. La penhiar ya kemet ujisu na keding pena. Hakmi, endau Jisu layam, arngut kisenran jungu, Joseph ba Nicodemus, kilawan penhiar ya kemet jungu na keding pena. Bat kisah aitum haka kemi bersosi. Kukumi kebasyam kejar bakra, na kecing kun lajong. Susah mengenong sekri jongpa, batu duai na kebentar jonga. Mami pat kunong punin jonga. Namar melayap na kebentar jonga. Susah mengen kemi, namar ngamkwa Yesu, like tang yami. Kokpa jongi. Ba habneng kanlong bakhuid ka katleng ka jongmi kanwan kanima jongmi kanlong kamon ka jongmi haga kindo ba habneng to ay ni menta ka jimbang jongi ka bahala kasmi batuma ingi ni kirikang jongi kumbangi rumima ya kibale siu ingi barwat yalam ingi siya ka jing pensyoy henrei jupalay ingi nakabasniu. Amen. Kutray tu isne yengi. Tu isne yengi. Kajaka kabakat sal, latep ya ujisu. Paragisan biye iling do bat kiruniam kajing kuble ye piye kanigasngi madagasi kasi bakar pang hakabangi kot Good Friday kamdam kanigasi Good Friday pekan mau yangi kajing yap jung Jisu halor kading pana ngipet kading pana kamat jongi ngipet kanelum kalbari kading pana kabau Jisu ulayap na kabanta chungi. Kay bangiyo aji kay na kading pana. Ladang ipet na ka gospel Yohanes. Kalanong kabalay kanriw ublay raiye ye kapartay. Na kabay tino yalaw kun. Jar ki banget ya u kinyo laim. Mangibaro ilalayim na mangilanget ya Jisu. Klempep nginamartitin. Kadau Paulus Bakhuid ti jung uskinong Roman san pra ublay raye yangi balayap na kabata jungi hakapor bagi dang long dong pop mga mapi long dong pop kajuhi ublay raye yangi kumbangi long hakapor bagi long dong pop natakadaw gospel jung Yohanes katsan katlay ublay la pai la jung kun ban IT na kabantang chungi ban panim yangi baro ha kading panang yo ay kading map chung blay yangi daya kading panabau try ratwai Father forgive them for they know not what they do. Luke 23:34 ko pa to map yaki na makim tep yakaba kilale
Ublay nalo kading phna ulama pya baro. Ulama bikinong pop. Ulama bikituk sipai. Ulama bitu Farisi starain. Ulama bitu kinong syun. Ulama bitu pajbur. Ulama pya baro ikma perta sana phna yu. Ulama pya baro. Barabau ublay ulama pya ngi ukwaru yangi baro mentagasngi bangi ma markeliang. Jisu ang lada pimap iwei pat ekipop jong kiwei ukpap beneng jong pirun mla ban map ya pi Matthew Rew Khatsan namar kata kading penang i mentagasi Good Friday ngi i ka jing job jong blay ya kapop la job ya kapop baro Jisu la job ya uksoi nalo kading pena la job ya ka bo jing dum la job ya ka jing snew baro Takadaw, Paulus Bakhuid ti benengkong ti uchikinong Korean Khatsan Saupusan. Paulus bu kaneng jingkeli. Jingyap, ako jingyap. Ko jingyap padon che la job chi sen ya pa. Daw kres utrai ublay. Ublay la job ika jingyap. Namakata kanam dan syu ka sni jingyap. Kam dan syu ka jing penting yang iya bakang yap. Hanang ipanyang iya kata ka ba ublay ulayap tan chungi. Takadaw ang kumni ko sped yung Yohanes kat ar pasau. Sisya ong hapi. Lemdaw pniang jong keu hap aka kendau bat uyap. Un sa marway. Hanay lada uyap. Un pensay so akarhay. Kajing yap jong ublay. Kala pensay so. Ula kring ya baru akibriu shaladi bandup penim. In the cross we see the obedience of Jesus. Saint Paul in by his letters to the Philippians. Hagading penang yu ka jingko ngo jong Jisu hadu ka jingyap. Na peneng lawan hiar pertai balong briu. Na ka jing long briu si ka jing long brau. Na ka jing long brau si ka jing sya chitom ka jingyap halor ka jing pena. Ban penim yangi. Have this mind among yourself which is yours in Christ Jesus. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. Philippians 2:5-8. Abba, Father, for you all things are possible. Remove this cup from me. Yet not what I want, but what you want. Mark 14:36. Ha kading penang yu kading syachitom tam jong utrai Jisu. Bat lengba kading syachitom bat kading yap jong utrai Jisu. On sepen kot ya kading mang jong i baro. Ipop kisang kading telot kading nanda jong i baro. Prophet Isaiah asan pulai ardusan. Namar kata Pakistan bi paralok perjar ke gading pena. Lingba gading penan pelong yang ikibriu ban kela ke bomot. Baru pila kela bomot mentang asile ladap pelalut. Layap ko mentang asila poi beneng lut. Nambangila ladap kela bomot lut. Kela nagajing tim segajing kerku. Hakipom chwa gading pana de gajing tim mentapat de gajing kerku na gajing yap sya gajing im na gajing syaram sya gajing job tiao deitang Jisu ken balale yakani kanuksa jo gading pana kalong ning kong kadak jong gajing yap nang ta gajing syalaben nang ta gajing pensitom ben nang ta gajing syaiben dengan tak kajing kordit berkajing syarem Henry hadin kajing yap jong Jisu kajing pena kalong kebor jong ublay kadak jong kajing ngech kem kadak jong kajing job tiao kadak jong kajing im jing kermen berkadak jong kajing penem kajing suspa kam long shu kadak jing ting hendak kadak jing selur jing kemen berkajing sup. Namar kata kajing pana kadak jog kajing kela sya kajing bha kajing mot jog kajing pana day kajing kela turn worst into best
Na kabasniutam siya kababatam. Turn bad into good. Na kabakam sniu siya kabakam ha. Turn evil into good. Na kabod jing sniu siya kabod jing ha. Turn pride into humility. Na kajing sarong siya kajing ngauret. Turn arrogance into hospitality. Na kajing sarong siya kajing sebon mensem. Turn gossip into good news. Na kajing lorni siya kakubor babha. Turn hatred into love. Na kajing isi siya kajing iye. Nambar kata, tongin yang kala kabamot kajing im jongi, man lakasi na kajing sneu siya kajing bha. But na kajing syarem siya kajing job tiaw. Kajing phna kadawa nambar kata ya kini harum. Courage, long kajing slur. Faithfulness, long kibayay ne. Determination, long kibarakut kajing im jong pi. Commitment, long kibayay persyang benlabha. Humility, long kibas ngauret. Love, long kibayay yublay, yuway pan. Sacrifice, long kibayay tilot kajing im. Nakabanta ublay, nakabanta kajing bha. Service, kajing syakri. Forgiveness, kajing maaf. Kumau blay ulama yang ini, ngiru di ban maaf. Ikiway badiladi. Namar kata, the cross is symbol of hope, of change. Kading phna di kadak jong kajing kermen, tu ai ba kanyarap, yang i baru akan ikisiyap jong Jisu, bangin im ha kajing kermen. Ha kabalang katelik jengi, om dan jaka bantu je kermen, watu je kermen. Prabangit bi bero, watu tu je kermen. Long kebayo je kermen, im ha kajing kermen, yai next camp kajing kermen. Ngay skam ho play garmen iye ai ba kani kasi yap jong Jisu kan penim yang i baro ha kami kita kisenran ki bayaba ya kamet u Jisu bantep ka kami uru ka bayabut lam kasna bat ka bu bha na kamet apo ka jintep Anda kilatap ya kajintep kilalay no. Jisu apo jintep ngadoy utaw mau kang jintep. Henry melamipat ya kasi kabalay ngakarpat yami bamen penimpat yang ngaru hakasi kadu hakajingdan buram bangan yosa rikat batmi happening banyaro ban iye yami junam na junam Kokpa jongi. Bah bening kalong kabakhuid kakateng ke jongmi. Kanwan kahima jongmi, kalong kamon jongmi, ha kendau kabah bening. Toai ngi mata kajingbam jongi kabala kasngi. Batama bi karinkang jongi. Kumbangi roi ma bi kabalas niu yangi. Wadalam yangi sakajing penshoy. Henry do pelai no basniu. Amen. Kotrai to isne yangi. Dongin ya duai, ko blay melasiu spa yangi, dagading phna badagas nam jong khon jong mi, duai bangin yo kerhai kiso jang kajing panem, ha kajing Kristan jongi kabaman lakasngi, dau kres utrai jongi. Ngisa duai ho blay trai kanran, sisen ko kupai bameneng ko blay ko Maria ko Brahma pa. Nakabenta ka cing temu jong kupa bakhuid, nakabenta ka balang, nakabenta ka ai citai sesap shalong, ko kupa jongi, papa peneng kan long bakhuid ka kerteng jong mi, kan wan ka hima jong mi, kan long ka mon jong mi, ha ka kendau papa peneng. Ai ni menta ka cimbang jongi bala kasni, batu ma pingi lekireng tang jongi, kumbangin hima pingi balik sendiri. Wadilami ni siya kajing pensyoy,
kan rei terpelat yangi nakabasiu. Amen. Kublai Komaria, Kabadap la kajingai e try belamat pa lakar kuya pa na prengi kente malakar kuya so kwa jong pau Jisu. Ko Maria bakut ko gmi jong play to tuai na kabanta jong i ginong pop. Minta berakapor jong jingyap jong i. Gabram Haukpa Barakun Barumen Sim Bakhuid, Kumbak lalong pamamaningkong jong minta berbarabor junom la junom. Amen. Kementang in Priang Ya Kacingkar Khu Chung Blay, Lengba Kaneka Relax. Kaburam Haukpa Barakun Barumen Sim Bakhuid. Kumbak lalong pamamaningkong jong minta berbarabor junom la junom. Amen. Choir Kanelami Wing Chingrawai. Agakerteng Jong, a parish priest, Reverend Father Bernard Lalu, Father Julius Kurba, Father Don Bog Darling, Batka Parish Pastoral Council, Jonga Cathedral Parish, na ay kublay ringkat bagi jing doa yapi gipat ublay, kiblayawan mansendra ningi, hagabangi le pendon borom, bat ngingo yublay, Haganiga Janmid, Jonganiga Sngi Thohdieng Bakhuid, Hagabangi kan mawi ga jing sastom, baga jing yap jong try kan ra jingi u Jesu Christ. Kum kawai ga kan hon, ila yai lang baru Jesu, hagitu gi kinta ke bakhado jongu, kat bau dong ba ga Diengphna hala ga terpeng, ga jing sastom, bat ga jing yap ga jong u hakal bari. Ila puson Yaga jingi, bakumno bola IT laga jingem nagbanta jingi ban penem yangi. Ban ngila yosngo, ya kita bangila yosngo ya gini lembah sangut kinong keren, kibala keren hangi mentaga janmit. Ban ngi ai kublai kerbang yaki imanju Shakiro ibala ai jing keren haktin Hindi. Reverend Father Gerald Khongji, Rector juga Christ King College, Ibala Pharia hangi hagaktian Khasi, Brother Thomas Sangma, Ibala Ai hangi hagaktian Garo, but Reverend Father Stanislaus Kup, Vice Rector juga Orient Theological College, Ibala Keren hangi hagaktian Phareng. Ni Ai kublai kerpang, Yai Archbishop Victor Lingdo, Ibala Don Kat bangi, but Ibala Sendra hangi hagani Janmit. Ki kintian jong pi Archbishop kiarap yangi ban sutho kham jalio ya ga jingmot jong jing sha shitom bar ga jingyap jong try kan ra jingi u Jesu Christ. Ni ai kublai ya ga Gregory Choir bla ai hangi gi jingrai ga basotanat ki sengrang ba jong ga parish ki bla don banta nado menem sngi bat khamtam hagane ga janmit bakila ya don benta haga jinglom mi jingin show kuble ye pi gerang ba baro ki samla jong parish ki bela no sinyang haga jing pet ke jong pi baki kam ki jam baro haga ne ga jan met ki long ke bayat bayat ya danti kuble shibo ni pi ki khon samla ka cathedral ban ka bela sandran yangi naga por sa ka por bar ka bela ai ki jing rwa ki jing tem ke basultanat kuble shibo ni ki ngai kuble ke bakar pangru ya kinong puli baro haki station baper. Ni ai kublai ya ki kena duan, ki bela penpo penpiang ya kini ke duan dah ke jingdon ke jongpi. Ya gitu ki bamla ban ya don ban ngi hagani ke por. Kila yo kalat ban sim benta dah ke jingru blai halagi jongki yeng kisem hagaba kini ke program benta ke janme jo ke Lynti Diengphna ngila yo live
bat yakani ngi ai kuble ye savio bat ka tim ka jong i kum ju ru ha gani ka jan met ngi ai kuble ki jing kuble ngi ai ki jing kuble ka bakerbang ye ba toni lamba kini ki bor jing pensawa ka jong i ngemla ban klet ye ki lingdo par ki reuniam baro ki balayawan ban simenta ha gani ka por nado mene mesngi ki balayarap ye ka parish haki kam paper kuble ye pi baro ngi terwa ga jing ai kuble ga bakerbang ya ga district administration da ga benta ga permission ga bangilayo ban penyai bet ya ga ni ga ha ga ni ga por ga ni ga janmit ngi ai kuble ru ya ga traffic branch jong Lime Crab police station bat kumjuru ya ga police station hi borok away kentang ya wai ya ai kuble ya pi pa jong ble Kibalayawan ban simmenta hakane ke si Thohdieng ya kane ke jingya ya ke Lynti Diengphna hangne hakane ke por ke jingye simmenta ke jongpi ki jingdwai ba ke jingrwai sedehem ki jongpi kila penkrau sisa ya kane ke Sngi ke bakerbang ai bau jisu ubala phai la ke jong ke jingem ban penem pat yangi un pendap yangi daga jingya ke jingkermen bat ke jing e kublei si hajar ngo ublei unkurku kerdo kerhai yapi Shim ke number San Pupra ke dekat beningkong baar bat behnyo San Pupra Ulah saya
Lord